Hi guys, it's almost 9:30 and padung ko sa akong amigo kay mag-shooting ni. Yeah, let's go, right? Here we go! Hey, what's up, Lingy boy? It's your boy. Ay, isa kay Ray Lights. Okay, lights! Clark na, wala ba lang. Wala. Clark sideline. Mo ano na si Clark na pang mix-mix ay. What is sideline? What is sideline, boy? Nakayang sideline? Asa na ng producer, Ron Mark? Guske, Ron Mark. Asa na ka, Ron Mark? Yes, sir! Ron Mark! Let's go na! All around. So time check, it's already 5 a.m. So we're gonna go now together with my friends. So ngayon ay naglalakad kami papunta ila Boss Clarky. Time check, it's already 5:20 in the morning. Clarky, with me there, with me. So guys, abang-abang mo sa among next music video guys. Title Barkada. Alright. So hey guys, what's up? We're here in the landmark in the Boss Clarky station. Right. At ito mga kasama ko guys. Teret. One eternity later. Ay, among vacation, wala pa mi kaon. Birthday ni Banban. So, mo ni ang iyang hikay, lami sa iyang hikay. Salamat Ban. Happy birthday Ban. Ban, salamat ba na? Paparapakyaw. Alright, so we're going in the van. Ay, I'm on vacation every single day. Cause, Kita sa puso ng didugko mo. Maximilian guys. Hi guys. Welcome to my guys. Chupapi po nila niyo. Kuyugi ko mga tuta sa bukid. Ay! At tutarit ko sa ang hangin. Ay! Sa lugar na tuhol na sa langit. Napautas merkado, patas bukid. Hi guys! Zero up. So guys, sabi namin maabot sa among destination, sa among landmark. Oh yes, let's go! One eternity later. Sa aking kamay, handang ibigay ang lahat na naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitaw sa mga hanggang. Oh yeah, so we're here down yeah guys. As Chidre, what's up? Itorta mo sa akong beach. Dali. Okay, let's go. Pakit-on na mo kung yun sa rin ang pagbuhat. Yun sa nang paglimpyo ang dagat. May gabuhat ani. Sige, let's go. Sunod din diri dugayan. Oh, chuyay. Kita mo anong bato. Gikan panas moon. Amo nagipalit dito. Bawo pila. Ila. Di na wala reveal ang price na. Broken all the pieces I've been shaping lately. Focus on the things that didn't make no sense.
Karangkeri. Katuon. Lisod-lisod jud ta lo. So ngayon ay may game kami na kung saan may patatamaan kami dito at iyon. Hindi kami uuwi hanggang namin na ito matatamaan. So what's up? Mga boy, what's up? It's si Boy. Anong ginagawa nyo dyan? Hey, let's go! So ngayon guys ay grabe, it's almost 4 AM and hindi pa rin namin ito matatamaan guys. Grabe, hindi pa rin namin yan matatamaan. One eternity. So yeah, natamaan ni Van Jasper, malakas. I'm the one who hit the lata. At siya ang nanalo ng 15 billion galing sa Oh my god, grabe, 15 million. Unsa ban? Unsa to, mag-bonfire ta? Later? Dili, isugot ta sa mama. Paulion tayo ate. Asa na to ni Grabe na sa. Let's go bonfire! Bonfire! And 5, 4, 3, 2, 1. Usually at home in the forest, these monkeys have settled at the beach and adapted well to seaside living. Anong gagawin sa kahoy na yan? Isugban ako sa Paulo. Gusto niyo makita si Maximilian? So, gusto ko si Maximilian. And 5, 4, 3, 2, 1. Broken on the face, savage. Immediately, focus on the Hindi na lang di ka makitaan sa ako ang damgo. Kapoy nakitago sa kibati na buang paning mo. Ikaw pa na sa huna-huna bisag kadlaw ng dako. Please do bagasat ko kung giyon sana nimo. May pagka-duty ha, kimuraraman kagwala. Unya ako unsa dali, pero mira gatulala. Nagubag na sa ng mga mata, gahuwat pa ko ni. Looking at my drip, looking at your drip. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Swing it side to side, and I'm killing that. Damn, your girl so fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to dance. I'm iced out, oh, looking like a star. Her name is Jenny, oh, bitch don't have no panties. I'm Steph Curry, when I hit the three, I hit the. So ayun, nakahuli po kami ng octopus. Ay di, starfish wala. Octopus. Alo, starfish daw. May ko ano. Ay katunang ganiha. Ala, o katong ganiha ay. Starfish, manigod. Laro na. Naihasa. Naman ako. Asa mo naman akong takom. Starfish na dito. Wow! Ali, come. Ay, spinto. Bili na to. Day 2. So yeah. Time check, 7 AM. Yes sir. One eternity. So mo na yung pinakagahi, Boss Drake. Papart! Alright! We're going to music video this time. In 3, 2, 1, let's go! So, dito, with sound vibes mag-record me. Music video me. Alright! Among pinagahay Order ko ano kaon. Ato na ito? Manager na to? Ako to giyod. Ano din ito?
So guys, we're going there. As you can see, may dagat dyan at papunta na kami dyan. Diba? Yo, tama yan. We're Oh. going to ligo dagat. Because wala pa ligo. Ligo ni mugod. Ikan basket, ligo dagat. Alright, ligo ni mugod. Alright, let's go mga kaigan. Let's go mga mga munyanyo. Let's go. You can see what I see. Alright. See. At ngayon ay papunta na kami doon sa dagat dahil kami ay maliligo ng dagat. Alright, ligo. Suway, ayaw nakabalaka. Kumari ka sa kuha, di kailangan duha-duha. Pwede man, agiyon sa istorya. Kung ganahan ka na po, pwede sugat karong orasa. Tara mag-ila-ila ta. Ako dito puhunin mo na mabana. Nalitire, pabira sa kong guma. Nilinis sakit, promise maganahan ka. Baby, I just wanna let you know. Tugay na di ka gusto ang mabalo. Sa pamitas para imo na naalam ko. What di ka pressure, baby, we can take it slow. Baby, I just wanna let you know. So guys, it's already 2:40 in the AM and we're still awake and yeah, see what happened. So guys, yeah, he's making a producer, and he's making a beat. Tricks. Hi vlog. Hi guys. It's 2:48 and what's up mananam? So guys, we're still awake. What's your comments and reaction? Comments ko na guys. No comment. Pinabirol man. No comment. No comment. Alright, and we're gonna steal the... Anong ga-urights ka? And we're gonna end this vlog. Bye-bye! Bye-bye! What's up mga kamunyanyo? So, so nami diri ron sa Baklayan. Dako kay naglakaw-lakaw mi. Kuha mi nagdagadaga naglakaw-lakaw mi. Karon kay mulakaw mi diri do sa kuan. Asa mi si kuan ni? Dara, mama pinagahi boss trick, boski. Pinakagahi ka singir gitaris. Basta pag gitar. So na si ate. Pag tumingin ka, akin ka. So, as you can see, wa ko kakita na meron dire sa ubos sa dahonan. Let's go mga kamunyan nyo. Lagi mo, choy lagi. So naglakaw-lakaw mi dire kay hindot kay ilakaw dire god. Grabe lagi guys. Hindot kay ilakaw dire. Grabe sa mga dibate din no. Mangot iro. Tsada kayo? Tsada. Grabe lagi bay. Kagay. Oh. Kamahayan chef. Narami dire ko ala niya mi ha. Alright. So we are here na and here. Naisilhig. Kung gusto ka mulupad ka ni gamitan niya. One eternity later. Padung namin uli kay ni Patamig Pan. Padung namin sa Cebu City, Patman. Right? Di ba man? Oh yes. Let's go mga kamunyan nyo. So we're going home na guys. And malayo pa kami sa aming paroroonan.
makuyog ta. Mga tutagos ay baby kitang duha. Dili lang ko magaling, huwag ka apa sa